Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza aho uri hose. Iyi ni Nice Plus Media. Niba warakoze subscribe uyumve ikaze mu muryango mugari. Ikindi kandi niba udukurikirana ukaba utarakora subscribe, uyu ni umwanya nicyo gihe cyo kuba wakora subscribe kuko ni ingenzi kuri twebwe. Njye mugiye kubana muri iyi nkuru, amazina yanjye nitwa Nganji Kimasa King Kamurari aka The Goddess Rwanda rw'ejo size par hazard. Ngo haye ikaze. Uyu munsi mu nkuru yacu turi bubagezeho ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda, aho umusore wari umushoferi bikekwa ko yishwe na bosi we amugonze. Iyi ni inkuru imaze iminsi ivugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko ariko amakuru dukesha mu baturanyi b'uyu musore akaba avuga ko bosi we bari basanzwe bafitanye ibibazo byo kutamuhemba. Hari mu ijoro ryo kuwa 14 ukwezi kwa gatandatu 2026 nibwo Masengesho Jean de Dieu wari umushoferi w'imodoka yo mu bwoko bwa Dina y'umugabo witwa Merari yahagurutse izanye amakara mu mujyi wa Kigali ivuye i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Iyi modoka yageze i Kigali irimo Masengesho ndetse na Tandiboyi bonyine bapakiye amakara. Bageze muri Kigali bivugwa ko Masengesho yafashe telefone agahamagara bosi we Merari amubwira ko amakara yabuze abaguzi, ariko amakuru dukura mu baturage avuga ko uyu mubosi ashobora kuba yari amaze iminsi adahemba aba bakozi biwe ariwe Masengesho ndetse n'umutandiboyi. Bosi yahise yumva ko ari imitwe bari kumukina ahubwo bashaka kumurira amafaranga, nibwo yahise afatiraho muri iryo joro nawe ariyizira aza mu mujyi wa Kigali aje kwigurishiriza amakara. Nuko byagenze rero, bosi yaraje akora ibyo yagombaga gukora nka bosi, ariko mu gusubirayo basubirayo barakaye batongana bosi n'umukozi we. Bosi yahise yaka shoferi urufunguzo rw'imodoka banatongana cyane benda no kurwana, amubwira ko ari we ugiye kwitwarira imodoka ye dore ko ari we wayiguriye. Bahagurutse i Kigali barimo gutongana bari mu modoka imbere, mu gihe Tandiboyi we yari ari mu modoka inyuma ahasanzwe hagenda imizigo. Baragiye bageze mu Kamonyi bashaka aho bafata akantu ko kunywa barakanywa, ariko biranga bibi by'ubusa bakomeza gutongana bikomeye cyane. Nyuma yaho bacumbukuye urugendo, imodoka ikomeza gutwarwa na bosi, ariko n'ubundi bakomeza gutongana. Tandiboyi arimo abumva yibereye inyuma ahagenda imizigo nk'uko nari mbikubwiye, ariko yiturije. Bageze i Muhanga, Merari aparika imodoka akomeza gutongana na Masengesho ariwe mushoferi usanzwe utwara iyi modoka. Birangira amubwiye ko agomba kumuvira mu modoka agashaka indi modoka nawe atega, dore ko n'ubundi yari yamuhaye ay'urugendo. Hano ariko Tandiboyi yari yasinziriye kare cyane, ntabwo yari azi ibiri kujya imbere. Mu gukomeza gutongana, bosi ariwe Merari yakuye shoferi mu modoka ariwe Masengesho, yavuyemo yanga kugenda ahubwo afata indorerwamo y'imodoka cyangwa se side mirror, arimo kubuza Merari ariwe bosi we kugenda. Hano niho yahise amugonga arapfa, ahita yirukanka. Si umutandiboyi gusa wabibonye kuko ibi byaje no kubonwa n'abandi bantu babiri bari mu modoka nayo yerekezaga i Kigali, ari nabo baje kwita batabariza uyu Masengesho bagahamagara polisi. Merari yakomeje gutwara imodoka yafatiyeho nk'umuntu wari uzi ibyo asize akoze. Bageze imbere we na Tandiboyi wari uri inyuma mu modoka yarahagaze, Tandiboyi ajya kunyara, ariko Merari ntabwo yari azi ko Tandiboyi yayivuyemo. Imodoka yahise ihaguruka, nabwo Tandiboyi ayirukaho. Mu gihe cyo kuyipantura biranga, nawe yikubita hasi avunika igufa ryo kuguru. Nuko rero byagenze. Aya ni amakuru dukesha mu Tandiboyi utaravuzwe izina kubwo kwanga kw'amakuru yiwe yajya hanze, cyangwa se kubw'umutekano wiwe yanze ko amazina yiwe yajya ahagaragara.
ariko ndagira ngo mbabwire ngo umujinya cyangwa se nuzajya gufata icyemezo ujye ugerageza uhunge ahafatirwa ibyemezo, kuko ushobora gushiduka wafashe icyemezo kitari nziza kandi gishobora kuza kugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose. Nuko rero bosi ari muri sitasiyo ya polisi i Muhanga arimo arakurikiranwa, mu gihe mutandiboyi wacu we ari kwa muganga, ari na niwe waduhaye amakuru kugeza ubu ngubu ari kwivuza, barimo baramuvura igufa. Icyo nakubwira cyo, iyi ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Dukomeze twihanganishe umuryango w'iwabona amasengesho, ndetse n'uyu mutandiboyi tumwifuza kurwara agakira, ndetse tunasabe inzego z'ubutabera kurenganura aba bombi, ndetse bakaba banakishyuzwa ndetse bakanahabwa indishyi y'akababaro. Amazina yanjye nitwa Nganji, naho iyi ngiyi yo ni Nice Plus Media. Mukomeze mukore subscribe ku babishaka, ndetse Imana iduhane umugisha.